ama sa ni YouTube channel an ve ho zo se na bonun chi bai tu nya in holim pi de hule pu Lamminlun Singsit tu a COTU general secretary hin ama to tu chung I pastor te mi thum mel se ta I hong ki tha pi naw le tu laita u kieng te senapati lang ho to hostage situation am hon imi sau izan ham khat Galhing mat ho chung sang thu hong ki holim diu hin tin ki pau me lun tu ni nang to ki holim the ding ayom zin Tong ka kipa adang dangi sei masangin tu masanga anahong viral naw khat sei masatin na the cookie media lalboy misauto nahong ki holim na vahin itiam khanin handshake ki bolding thu hin nahong viral mama jeng ovin saulin soccer chan gen jong nahong viral ovin hi ipiti dan ha hal khat hin sei temo ichi kumthum linna separation day ni khu chu hi program ke pat masanga hi lalboy hin ka kino IT je achu program chung chang thu neu khat interview ko bol no me ti ja chu I bol ta haidam I chu mi pi nunga hi ka bol thon hi ichi ka bol thon hi achai na lang thim jong a hi in agenda a topic hi ipa a ko lai ta hungi kha in aile hi chi lai ta ka phalo na hi tua isei pau hi keding ke ka khosa ho a hi in ka ni tha a oi pu dam dam nam ipitu mam thu la lai chana pa tam ti a e dong jing mi khat chu a hi ale ama hi henge ta salama dinga wang su lekha langa hi illiterate chu hi nai a hin thu la lai a het nom ji ja su e ko ma chu farsia chu ung pa ji a elo lampi dunga ki mu to teng le salam e bol ji a thu la dan ho chei do ji hin isini a chu gala hi ama yong hin in mu a hi in mu ja chu lalboy hi to ki mo hu dan ku a hi sa hin aman tia camera maya interview ko bol hon pa chu agin chak lo hi di hin ma hin ala jang pe daw nga in jo na hi ke hin ka he dai tan salam bol leng la thulala din mun ho tam ta I do ding hilanga interview ko bol he lo ding so ta hi ta so holim ki ding ai le hi chichula mi tam ta in mukit le media masanga interview face masanga yung face nga IPT le tua chu ichi media value hello isa lo ta chu media isa lo ta chu langa mi khat kanup ta salam ki bola ke hum ti hi min sein de ka ti hin ya chu ka khu na hi khongai te din ta signal ka bol ama hin hi chi chu hethim lo u te jing pha na hin lal boy hin ai pui chong phat no khongai te din in interview ko bol hin chai thon ta ding ati le hi cha chu a het bi hin ma hin hi cha chu ma hin aki hin do tan achu ma chun enga thonin interview chu kan bol chai thonin ai le lal boy hin nung le midang in jong hi ta bang hi ki hilna iman the na ding wa chu hi chi lai se chu a clip chu kat abola ama hin mi pi ki hil na dinga chu hitabang media masanga hitabang ai pa ha media value hello to pi tla amin interview bola hicha ama in mi khat to nom ta ki houlimna chi bai ki bola ti chumin negative langa chun in demin te ti chu ka het je a chu ilanga isu pe pau chu ana khongai ta din ti chu ka khona ai signal ka bol ikama yong ana khongai ta din ga ki sei te talo ai chu langa topic chu khana interview pang ki je a chu ala ma hin hi chi chu het thim lo hong te pa na hello lalboy an koi na ji chu hin seo o lai la chu kat yang pole to lalboy ni ti ni khan te tia status ai tan koi ti chi cha pan hin pano ala hi chi pha na hi lalboy hin khunung teng le midangin jong media masanga interview a hello le media briefing ho min abol teng le hi chi iza pi wa he team na diu ti chu adi sa ya chu hi chlai chu clip chu an katna
status a hi thu chang tham khat to an ji tha an koi pa hi mi hin a he them pun ke mi chu mi kilet sa mi iza selo hi chalang sa negative lang keu se chu mi hin comment han bol khatan pamo le jingin ji hi tunia hi ka su theng nom khat hi nam mi pi te ho ko hi bin ji intentional la ki bol jong ai pon ilanga isu pi pau chu interview ki tai teng le numa salam ki bola thula la ki keulim the a hin ai langa interview ki bol pe na chu disturb ong hi kha le chun wan noi bit dinga chu hoi mo ding pa zo chi igel dingu negative ma ila lo dingu lal boy in jong hi nge ipa mi pi ki hil na thei dinga hi chi clip chu kat an bola an koi pa yong hi aphalama ila wa itia hi kitil kho na zo ila diwin kadejin enge AI mangsa azat zat ai lo le pham mi pi vet nom noma drama ta banga in bol hom so kalung hang ngai sai pui ain hi jong le nung teng lawang hi ta banga hi namma dinga nasata apan lo ho hi ipaha til khu zo ziu hi ten abol khil pa zo hi personal in cool bol hi ten lai chu hitin na bol pass soi mo je ma chu itam ti chu personal zo in fana ki bol to ding ki cool to le han thu chu hung di ding a hin nanga social media yung ki social ji te ngula hin zadang ho vet dinga chu alam kai ho jing jong mi pi to akhe khil ve akilung tu po ve ti ho hi khaji a hin ije mabanin jong ije kuki media channel nei palal boy chunga jong negative ma ma cha mu po hitin ama negative feeling yo anei pon chuma bangin kin jong ma cha negative feeling kanei pon tua isu pi pau salam bol go pa yong je kin phat se a ka ki mu pi a ka keulim pi mi khat ai in ka sunga yong a hla se pon nunga he them pha nen ama yong ma cha gyal ta pon te ti hi ka ta sanin ye chun i so ta bang hin tu nung tu ban teng le ivel si kita lo diu lal boy channel jong phatsa I follow pi ki duty hi pi te koma team na taw na kan ne he ai le to na sei chu ki he themin na ain la tu la hi internet information khang na computer khang ta hi ta jen a hi lo langa hu viral khana na hi unstoppable ti ho hi jeng tan na khut zo sia smartphone ki choi hi ta jen hal khan hi a ching thelo te wang he a control de hi jeng in yes na yes sei be dium lo ai le ulun tu masangin na imen topic a hingrun masangin ko tu te hi epiti seidham calvary cross a thisa ni thum thi zo nu ang tho ki ti to bangin chom khari na na thiu win iti dana na hung hin ki ram ti hi adi en ki ho lam ka khopi langa hon kan he them bo win na ke ho langa ho he them dingin hal khar hin hin hil che theidam ko tu hi chomkhat a thi tabang nati pa hi nin do pa hi a thi tabang long cha hi pon president rule manipur igam sungwa pr hum le center in dairenga governor in rule and bol le masanga banga law and order umlo lai tabanga chu na to thil bol jong hi jangje jana ni ki bol thailo phat jong chu anahi in chu ten le activity so jong hi henge chom khat wang chu imabe se chu ni ki bol lo a hi ichi a chu a pha be a hi reformation ti a chu kim ki tha pat ki na tu chan gi hi kim chi ki na hi in ko tu wang chu ba chi hello ai lo ai tilai ka chu no ho ma main ta point no ho ma main na dissolve hi lo ham dissolve ki bol lo pi reformation jo ki bol cho reformation ti chu panmun nei hona ki khelu ham ni ani ho panmun ne ho yong ki khel a tha jong hung lu na aten la pu so yong ki khela iti a chu ba executive member yong hi expand ki bola iti a chu neu khat masanga sanga chu ki ke lin be je ma
administration chu neu khat ang hoi the na dinga chu member jong ki la be chu dissolve bang ko ki kelen de chom khat a thi to banga na ama sign thang hit thi to banga thang hit thi te le bong e na sa le hung hing ki ne ti to banga hi bong e na ga na lai to jong hi di hin na na sei nai ro wal jing ai le ha tu tu chung imen topic a hung lun hitin tu chung hi wang si dum tai inam khan khu ding wa na inam khang thu ding wa zong de lo ta le mabana ahung hlun ki ding wa zong de lo ta zan mang to bang thil so tu chung pastor te mi thum mel se ta hung ki tha pi na hi hi koi ho loi tha ding ana gelam ai lo le ipi tup le doya ne zia ki thar ding ana gelam neu khat I chi mi pin long a hello yo min tin a he yo ding hin I pe le a background neu khat kan sei no min chi chung sang I het min je ngai ding ka san tua okrulang tuten le yo tua litan area lang som khat tang phulo to hing bo jovin in jong hing khal pi ton mi jong hing that to vin akis kwang tam ta hun problem tam ta hu min ale hi chi ji chun Nagaland so piu naga church leader ho hin yo community teni ki ka a chamna the na dinga na sa ta pa na hin la wa hi chi to ke ro na chu I hol langa yong hi cookie yo church leader holo hin kiloi khom na khat gang chala asimuwa cookie jo church forum atiwa ichimina hi Nagaland hi so piu naga church leader ho hito ki ho wa hi ki ho bu hi icha chairman hi tua Dr. Reverend B Sitlo hi ahi secretary hi Dr. Reverend Satkai Chongloi mani makai na hi ki ho wa chi ji wa hi langa palitan langa jong milong ho ko ma jong chiwa tena ko hi ma jong Nagaland ang chiwa hi ta hi peace mission ni nasata hin panwa ale hi cha hi pa okrul langa tangkhul naga long president pa hi ama hi civil society organization representative ma chu ma zau zi a hi ama hi numbe set lo a hi hi chitu sim kan sei lo na hi nasata a hi cham na hi tangkhul ole nag manipur tangkhul hole ho ku ki te ki ka a hi cham na hi hum thei ding ding muna hi nasata a hi hum a hi ta ai le hi cha hi tangkhul te hin isungu wa hi nasata a galpin do sa te ding tuten ama ho naga tribe sunga tangkhul hilowa tribe dam ho jong I tile hi chi ama ho pa na to na hi hung zau mu thei di hom ti hi nasata plan a khen o hin hi chi to kilona chu ama ho jong hin yo hi pa chi a zat dang tribe dang ho hi to kina sa na dinga hi plan agun tuten la amin target ni hi chi a peace mission a pang ho hi ipam khat akilo lo wa hi le a peace mission ho hung success ka hen lang hile ilanga ama hon gam okrul la kamjong district sunga ku kitte thing ding ati pau a policy pau hi success lo ding hi abu phanu wa hi hitabang peace mission church leader hi jong le peace mission a pang ho hi ang lo tin khau le mo ho program policy hi fieldinga amu je wa hi tu chunga cookie jo church leader ho ichi reverend pastor mi thum ten le aloi ho ching hi garini ahum na wa ambush ki bol kha ai ichi adita NSCN IM tosot ZUF Kamson group tia amin aman ho icholoy mina hi ambush ki bol hi abol hi NSCN IM hi
ti jang pana ka sei ngam ai chu thiri abula pana thusim hin ki ve hi ya tu hin mi dang in izat zat gamtin sei jong le ke wang chun ke ma personala kata san chu ichi NSN IM aman sa zing amin ZGF kamson group atiwa hiti geng ho hi chimina hi aka muwa atha ni NSN IM ti hi kichi ta keima ta sa hi kala phun do he Hicha hi e sante arambai te zong ki kum khati wana gel thawam angle khana abula pana hi meitei te to nasata iksa no wazong pupi plantation a ihin lemwa ihin khetwa kamson group min nasata in kapji lai wayang so ichi valley based insurgent group titaute arambai tengol hin any XYZ valley insurgent group ki choi to kipun homjing a hi kipun homjing hi tu chunga yong hi ama ho to akipun hom lo wa hi le amo chang se na to wang hi pun tin amin wang hi ichi JJF kamson group mina cho bol hi in asunga na tong wang hi tangkul NSN IM to a valley based insurgent group meitei rambai tengor hian lang amo meitei insurgent group jong ne joina abol ding bin kata sun ne hichi to athil so namun hi an ho lang sai tong kinai zep zong hi tan na ake ho lang kitile lam kalang ho sang na ho zong lang ho na he zo diu hin si e ho part e ho nam sunga koi ho loi ham khat party te tax don na mun to kinai cha ama ho area ni dang in jong ROP du da na to ngai ve kitin hicha hi tu hin narrative za chom chom ahung ping do in na chi thado pastor ho hi win lamkai pi ham conference khara ga chi hi win ong kinung le langa ku ki te tha he ti khana hi u keng te hin narrative a hin siemu win hi chi narrative siam na wa aki tho pi ding in amasala ha be ding in imai ka lu zong na hi tian ahung zaw le ni chi pi ha nang ka ti teng le code a se code tu lamkai hin a dolin na na ho gel da na ho lung gel da ni pi ham hi chi chung changa hijiwangi inzo a amasa akan se ma banga chu a culprit a perpetrator so chu kichi ta inzo chu kan se yin inam sunguwa ipa kitu mo de ding sagu hi akiselo wa hi le ama hoi kichi weng bung ding a hi ta je wa hi kichela ya hi juda iskaro iti diwang lamda thang na pangkha khel khela hi na ma han man sa wa hi enge aman izat se jong le khat icha hilanga culprit ho hi ki khel di ding wang su ai pun a hin phamo wang a phamo the jeng a ji chu meite te hin milong ho a hi bin kichi ama tu se ya ko ne narrative hi I ho het nan amang khawin chi phamo ka sa the jeng in ein hi chiwang hi thado ho lamkai se ai powin tu chunga theo hi yo nam kuki jo church leader hi be henge a tribe chu thado hi be ei wa nga a nomenclature pa nama dinga isei teng le chun kuki jo leader hi be church leader hi be icha hi ipa thili neu cha sei ai lo le kibung khen na theya ipa define ball pa ke wang ka nom pon inge thado baptist association worker hi je wa chu thado min chu apat diu mo nge ai wang wa ato hi nama dinga nam ukizo nam holam kai ahi veti hi isu min lo diu ka dejin tu chunga kinrang public really ho azong hin mipi in nasata confusion ahi je ahi debate na ahung pan kha je ahi lamda thang tu sei pa hi enge aman thado badi min khatlani amana thu an sei pa hi thado pi het ka torin jong a het pi lo dan a phomin adon pi sadar hills ke yong president ka hi kya kabadi ka executive min ka het pi po bin kichi atu sei pa hi
ama lungsu tu a khatlanin arua kumpi a inam sungu kitu mo na ding thado la ku ki khen te te ding hi cha chu sagu se a hilanga athat ho pa hi kisel mang na thei dinga ama hi an man cha pau hi chi adi lo a hin het jong ki het pi lo a hin pom jong ipom lo di ti hi mi pi lam kana phun ma bongin tuin jong hi chi platform a hin mi pi ho zo se het ding in kan se ki no min hi chi thu ki se hi bulla bal nei lo a hin ama personal interest a dinga khatlung hol na a ase ai bowin chiwang hi mi pin ila leng lo diu thado hi je wa ku kyon atha hi ku ki hi je wa thado hi ti hi khati hi ti pa wang hi ilung thimo ba jong koi pu witin seyong sei ki ta pu tin ta yong ta san pu ta ti hi ka ga sei no me ulun chilai ta hina confusion mi a hello ho ding adia alam ka lang sign ho ding ka confuse na ma mau khan hi tha do iti tiang le tu lai ta hi koi pen chet hi tha do mandate nei ta ta nei ham alam kala dong tha do khan au min akala lamka apanin phaya jong lamda thang party tha do khan om kinin sadar hil song nang to na se ben nang jong lamkai khan hi kinin tha do hi manipur sungbo bo wa jong thum yu movin na ai chila hi koi pen khu koi ni ba koi iti dana hi ta hung ki hom khena ipiti dana mi chi aum dan hi he them ha sai na hal khan hi nil chen temo 2015 Delhi thado conclave a chu masanga hi thado tribe council anakiti cho ale hi chi 2015 Delhi conclave a hi aki khom ching phatsa na dungzu ya chu tu apana thadu in pet ta dingu hichi kiloi khomna alu chang chu thadu in p general headquarter hiding thadu in p general headquarter in a head p lo kiloi khomna cc chu thadu bodies a pang loading head jong ki p loading ti chu a hi ji a chu thadu in p general headquarter hi ipa a genuine body head of the institution na kinai ki ngai na hi hichi to ke hona chu thadu ki vai po na zo si hin ka ki ngai naw chu thadu in p general headquarter hi chiji a chu sadar hil sayong thadu in p so omlo a ho ya chu thadu in p general headquarter ho hin election ei nei pe wa ama ho puna hi ut te king yong kana la wa tu chan ya ki wai ho ma hi tu a lamja thang te hon ahin bol pa hi ki na hi le thadu in p general headquarter a hi panmun nei talowu achuteng le tu chung uki le meite gal hung ki pa na jong hi nasata a ama hin ipu birin to hung ki bo ma birin kha ain hu na hilanga yo kuki zo chate movement kipal na theidinga hilanga hi platform khat ani lo wa hi le atu sei chu achi thei ta lo ding ja chu atha do in pi jana headquarter head pi na ala ima bo thei ta lo iji a chu mi them khat aki convince a tha do in pi manipur om khalo tha do in pi manipur tha do in pi jana headquarter recognize lo tha do community international kiti ho azat jan hi ahin man tu a hi head diu hi tsa jana headquarter hi umlo ai thà do in pi jana headquarter in tsa jana headquarter hi atam kisaya election tha abol lo la hin tsa jana headquarter hi umlo district ho sadar hil sowang aume ki chomin hi amana khat aman ilanga hi ho kuki society ta na aman a hi chi hi i chan pi yong chi dham ai chu public mandate a try min apom lo achang sa hai ki ti wang so lo ding mong hi tu din muna yong hi phai sunga nom ta awa atha thei ta pui ti yong hi akizain ai chu ama ja ai phai sunga me lo yong divide and rule policy na sata luna biren group khemchan group ti ai ki ke khen lo wa hin ama yong na sata ai chai sagu na che ki ne tu chung trong lau bia chu thudi adi chung po na la ama hi bu na sata bui ding ai awang pha ai bui lo wa jam do man ai
joy ve na hele agam sunga azad mi thado khe ti ala thado kopi hoa khung han lang vai ngom ta to kal kha jo se lu ngam lo chu iti ba thado di ta pom chu he kiti thei dham kati he thado di ta thado in prison headquarter in a recognize na tong khat hi ale ipidanga ki se le thado kopi hoa chung lu ding mi mobilizable ding nasata thado han nga na to chula ala tua thado bodi lamkai ke atiwa nga thado kopi ho ayong even kang pupi churchanpur tengno pal ho a ngampela chi ngamong agugwa ahung lawang ka pun thangpong ta lamja thang ahung ba lu nin itabang thu sen public speech apeti zakha hi be ta umlo ji a chu hi cho jo si chu ibe na hele mi pin jong he diu hin ama hi recognize ai pun ama hi simin jong akini pun achanga ngal chang pa panga ane ding ki hola wale hi ti hi ga se no me thado rambo ti di main na thado rambo to bang lone wolf ti nang gel dan na ki kan dona je hina alam ja thangle du da je hi pon je chu hi pastor te ki thana jong hi je thado engal khan i chanham khara alam ja thangle party in jong a hin je lu no wana khatte dinga e hin dem ho ti ding ham ingo teu le e san tian jong itiam khara kenon fodara hin man cha je wa hi cha thado lang hung lu kha thi ma hin na ale chi to mi khaleni ke koma hin kol kha hin se khona se dan bin it's a gari hung ho hi ama sa pen amai langa ho ipija ki kablo hom til amai langa ho gari khana hin kabui rong mei te pawin ipya windshield glass a thil ki jiji khulana ita to thil khana ki jin hi ti ja jong hi ja ama sa pe ama sanga pen chu an kablo he atin ai la banin agari ki kab dan hoi pi ho le akoma khatlanga pa thia khalanga pa thilo khatbang akhut jung ki kap kha adang hoi macha tikil lo tia hi selected thima ki kap dan ho hi evena hi le chun keima analyze bol dana di amuna ho ki ho pi jong chu hi pon a video viral ho le athi ho apana athi ho designation apana le aki kap dan agari accident dan ho le aki kha dan hoi vena hi le chun nai cha khara pana ki vea aje chu gari hi slow all khana thai hi ding hin na lampi ve na jong le ki hejiang hin na gari chu speed al thai lo be ding hin hi cha hi target dewa ki ka bidin ka ta sanin hi chi pya no ho mu dan tua nangin gari ama sapen khat ama ho kabui ai lo rong me leng me pawin awin sil chunga akiji enati pa hichi story hi kaza tu gein kaza khapun na ken ahin tua survivor ho to kiki ho lim na ahin amo hi zo jang te nga bu an ne pawa hi ung ki pat ki nuwa gari khatlani hi an khelu hi so tua ipu doctor reverend khaya kham amo to na gari jong an khelu so tu pula hi amo hi kino ma hi diwa hi amo hi gari ho hi an khelu ama sa pe nu hi taw so mo sei dung zu ya hi to na sei story pa wan su ka za khapun na ichi zo epeta kot lin le kot jim ke ka ichi go lai ta pha wa chu to survivor pa reverend kai thangin asei na ko amei thal gin chu ati chu khatwe ti agin sai chu aban agin ta pu eti okay khatwe brasa athe sai yu hi aban hi athe be lo we ichan gi chu aman asejin aman dat ma ta khat wang hi hitia face to face ta bang ai tan ol chung chaket wa chu pangwa khet yeng we nong su do wa ai le brasa gari chu to yeng we hin belang side banga ku na chu an ka mo hin belang side ni na ya chu athi ho akisu kho ho ana ve la chu
velang sai na to ngen hi chu kin target ami ama hi target mong hi ti diwang ka ta san pun ahin TBA Lamkai ho alo le hichi peace missiona Lamkai ho loi zau na gari wang hung ding hi ti hi intelligent report na kuna azau hin de ti wang keima sangwal dungelin kata sanin achuti lo wa hi le iti a ama ho gari khel khel kilheng ding su kata san pu ya su ama ho wang hi peace mission Nagaland church leader ho le kuki church leader ho peace mission Lamkai pa le a group a team hi je a hi ki target ham ti wang hi ken tu chan ge ya kata san khan hi ti su ga sei do no me ai le amuna aga chi ho chu chule adang dang survival ho le adang dang ho hina security force ho jong galhung payu ya hiche ki kapna empty case ho chu amu do umam empty case thu wang ka to ui ma ka do lo chula nai empty cha ki case kap si hai le chun te din empty na case si khat ama ho pa now chi thang sum chakhet atu now wel la bu chu din lampi si khat ro na wang chu pun ti ha empty case lang ge road tom achum lo lo di wanga ai che gari na pa na embus ki bol na la hal khar ga kal to jab lew hen ga kal to jab lew chun nau hi hampa lo hing hoi i chanam khana mat ding hin na chanam khana chu he the na khan ding hin ai le chi to ki saya hi ipiha FIR case register ki bolam NIA te khuna ki PM ipiha hi chi update ichi a family ho chun khat ganglama police FR bol liu chu ki se ya FR yong chu bol ya na ale hi chi chung chu na chu tu chunga hi pa district khat isu hi ta lo ji a chu kuki in pi manipur hin a thu hi adil a hin ichi to ke hana chu ki ke ho khoma CSO zo si sa ko tu zaw na ko tu officer ki ke ho jing hin phat se icha resolution ki la chu chi chung cha ngai charter of demand pi o ngai ti chu ai charter of demand chu India Prime Minister pa akipin through Deputy Commissioner Kampu ama through achu India Prime Minister chu memorandum no anakipi hi ai tu chan gei wang hin ichi charter of demand hoi khat sa implement hi lo lai hi implement hi lo ya chu ni hi protest rally anaki bola hi zan hi yong chu ki bolin ani masa yong chun na ki bolin Saturday Sunday a hi protest rally mod bung le kam pu ki muna hi anaki nei a hi ichi charter of demand implementation hi na ding le 14 cookies zo hostage so chu immediate kang ta ai lo le condition bi la il happy diu appeal to ki bol tha hi si point ni a chu ni zen protest really ani ki bol lo hi lu chana hin NIA case som hi refund nei bol pun ti rong hi i macha certainty pun a chiteng le pa athat ho akal prit ho book nei bol pu nei mat pe un ti rong hi tu chan ge in i macha process a chi chi be na he de don ta khat a hin government jo hi alang khana ka gel le kalung don na ta khat hi abula victim suffer su ho hi be pastor thu mai ki tha pe a ki chi jo wa yo ilung hem ilung nat je wa emergency shutdown i ko je wa so engi alang langa detain tham khat ki bol tu a ai wan lam kai ho ki kyo tu a ten le Indian security force ho Tokyo mandung ju ya chu ihon ta san na nei ta government ko ma chu iho detainee ho mi som le di hi dam le bi na pat sa handover ki bola icha so mo hin handover I bol zat zat so amo na handover hen bol ma number gi ma hong ki sim khaw ben ale tu chan ge ya mi som le di ai kilapi
lo la ya thi jong ki thi a church leader ho I num ta ala government and ama ko chunga combing operation rescue operation ng ball ki lo ale iho akap la maute athasite again the ha sa thu te demand bol te chu iho chung zo a hi ipa pesar e ki pi yang no hi government jong hi ipa one sided na lung agial tam ti yong hi kagial ku mu ma cho ale lun to azonan sei chu ano hon kukin pi ho to koi koi ho to ni kyo khom ba charter of demand ti chu na charter of demand ba IPP ha mi pi het heading charter of demand chu hi le number 1 na chu akal print ho chu government in gan na thei pe na nei mat pi ubin ti hi chu nei khul do pe na nei mat pi un ani na chu hichik case hi NIA nei pi do pi NIN 2 hen ti hi chu ale athum chan na hi tua hostage kuki zo chate detain ki bol hostage ho hi government in nasata initiative nei la pe un lang hi chi ho hi condition behela damlebina release I'm bol thein di win pan nei la pe un ti hi charter of demand ahin hi chito kilhona chun achai na chu separate administration in the form of UT with legislature hi government in agang thei pe na implement nei bol pe nei fulfill pe lo wale hitabang boy na hi kanam sungwa zat dang ten ki wai hom na tum kanei lo jawa ei noi se je wa hiti a he phar khat le lungset na behela e bol jing pau hi umjing jeng din a hi je in hi chi ho zo se kadin zo na diu le self protection kanei wa kyo hi na ka ki wai hom wa ka chang wa kadin zo the na diu hi chi ka demand hi hi chi political demand hi aga na thei pe na nei fulfill pe ti hi last a charter of demand na chu za wa he ai le ichi adang hostage lang hi injo lang jong le detail ta in hung ki ho na itin to ichi pastor ho thuma ki thatan abang khat akitong kha jong o min na apet bina thi pai jeng jong hi vin pastor ho ai le mi pi lung don na ta khat ke ma tan jong iti dan ham tia kan na gel khat iti dan ham tia kan na gel khat na ai chu koi pi ham ti le ichi hitin kya hin sei sao mai leng hichi incident hun ni khawa hin ke kan na to na mun apat mun gam lata 250 kilometers lang long drive ka gabol hin naxal area buster region langa beng branch tha ki hong ding ho a site na building ho pi ho security clearance ding to go mai ta visit ding aga che ka hin nila lang pung thum vela hin message ho ka hin mu pa na hin na ale hicha anila group chuma message ung viral ho pi ho ka hin velle siza hospital al hu ve ti ho vel na athi ho jong phai khopia golgotha khopia ki polunin adu da biren chan gein aga vilin hem chan jong ga vilin ti ho hi hitin thu so hung min na hiti iti dan ham ichi hi mi pi hin hilhi kichi ta het masangwa hi social media e ma lunggel lungnak ho hi ki post pai ji da le hin phadi hi athu hi ti hi embu song tha zo wa hi pachom khat zo wa hi 33 samurai for ho hi mo hin adel lu na ta adel lu athi chola thi hi ta cho ala ahin ho bullet injury ho hi bleeding achi be wa hi le gamlata a akipu a hi le amo hi lamka athi pa thei diu din muna hi ichi 33 samurai for co pa hi amu hi ta cho ale hi chi to ki saya hi yo deputy chief minister pi nemsa ki bian hin nasata a ahin dela aman dimapur om pe na hi yo manipur chief minister pa yong kan kole ti kan kolin pu nung se ten kabi
ka church leader ho ka pastor ka reverend ho ki su kha ho hi a hi theile el live nei bol pe un lang dimapur ai lo la gohatia el live nei bol pe un phai sunga wang ka kijan lo di hi kami pi tam nom lo din kem ka nom pui ti na sa ta ka si he ichidung ju ya chu chopor ho yo hi kan na thei pe na he siam in arrange sa bol dinga chu ki ki ho he ti ale hi che ka la hi ilanga isu pi ho akisu kha ho me bullet injury ho he bleeding hi jeng ta wa izia chu siu pa hin hu thu pi zoi ti zia chu i ho langa ipa sentiment pau ego pau chu gel talowa mem hin khu khat khu do ding dei sa na la aman koi ma yong dong talowa chu kang chala sija na thu jeng a hin ichila hi i hon i dei wa ikilu lo wa alo le deputy chief minister in apar sa alo la sai 2 mla alo le cycle mla nun apar sa phai sunga sida a ki zen dinga iso luwang ai pun hi chi hi assam rifle ho in avet wa hi le hin hu hi gang chala aki hu hing lo ho tai ti ja so anai lam si ja so ana jot me ti hi ga hin chen no me hichika hina Assam Rifle siopa jong hung mo ding hin aji chu i boinaw a hello ko imam lo hin adia security force Assam Rifle officer ho in a hen ma deu hin imphal khopia ku ki te khat chaum ta poi ti jong he in ale siza hospital aga pui chu aman aga ven bit den de ham aga tha me chu adam lo na sa min aram bai te koi ten an tha zo lo de ham icha hi ma chunga jong icha nam khara mi lung thai mo hon allegation a le bol thei di hin na koi mi hem hin no hin kho khat hu na ding gel malala hum pi kul sunga na ge khelu ne kiti zo ding hin na ale iti ama ho hi to ipi condition au mutam amo hi khat reverend kai thang hi le ama hi bullet injury wang hi lo ki chat message as ko hon na chop jenga le ko la chu leng ra apun hi akisu bo hi na ama hi first it so 33 samra for us na pevin azingin amo maman deputy chief minister nu koma a family home to aga kichi in family hon request abol ding ruya was ama hi sija ama yong thu be kit ding chu a family ho anup ta lo je a chu ama hi deputy nu chun CO pa request abola CO pa azinga hi yo de na bon ta ka pu mission hospital as aung tha a receive na ki bola operation ki bola amai to awang aina tan pende so plus ro ki bol to adang thum bullet injury ho hi condition we thampak normal ahung hi pha na hi i ho langa ki jan thading din mun hi pha nu wa hi ichi 33 samurai for ho ma chun amo scott and bolo an po kinwa misona im pha pi wa tu san ge ya hi mission hospital a with call no ya umu wa he ala boilo samna mi thi ho jong pastor thum thi ho jong postmortem mi golgotha khopi phai khopi aga bolo ham ailo le kangpo pilanga thanggim ni langa bolo ham golgotha ko pi wang zu kidei lo ahin koi man kidei lo ahin bol jong ki bo ai ta puna ki bol lo ding ahin golgotha ko pi wang ki bol pun ahin yo thanggim nei nati yo hospital a civil hospital a chu postmortem ki bola forensic expert chu deputy nu hapan na zala ki ko do a aman na sata ing bol pe wa ki sai he ai le tun it's charter of demand na seitan investigation culprit ho mading aduda alang khan hinna lesin mi hem hi na dolin vele hen ama ho thum hi pastor chi a hivin in sunga dinga in sung vekol in sung mo pon ani chi a hivin na government ko ma ipiham hita ex gracia ti ding ham na sumle pa ki thopi na be na thumpi lo ham charter of demand na chu ka jaw sa po we ai chu tu chan ge ya hi ichi ho conflict sunga thi ho hi government ko ma expression ei pi di hi ai lo le a family
service na pe di hui ti ho wang hi condition khat cha na ki sim lo hi to kilona tu chunga I pastor reverend thumho chunga jong hi ex gracia ai lo adang dang government ko ma ki thu pi na hi claim a ki bol po ye ale ke ma thu ka za hil ham ai lo wale adi ham adi lo ham bang kai pon ai chi I pastor thum ho hi martyr cemetery akivui poi ti dan khat thu aging in chi pi ti dan ha ichi ama a family hall Thado Baptist Association ama mission Lamkai ho hi COTU office ahong ubin hi chini chun incident ni chun ra langhin alo hungrun masang o ama dead body hungrun masang hin COTU office ahong ubin COTU office chun ukin pi manipur zaunan CSO zo se kakim ke juwin icha chun ama hon phat alawin ai pui no ho nuisi nan long ai lo no ho to say palke nan no nei la pi hi be win yo Thado Baptist Association a dinga alubo chi ai tawin itabang hi ka khanguwa kapu kapa khanguwa yung anasu khalutil kidang ta deilo umta thil su ahi to kilona hin amo thum hi kalam kayu ahi to kilona hin martyr cemetery hilovin ki ho office a buina dingin permission nei pete tayun hi ahong thu mu icha chun Lamkai chengin patasan aki gelin ho Lamkai ahi je uchun volunteer ahi samlo je uchun ho Lamkai ahi je uhin ama ipa to kompi ho Lamkai ho tau na pa hi sanpi mo ai pui I chu ka sei la je uwa chu amo ho tau ni kana sanwa amo ho dei namun association amo ho kempa ta chu athumuwa hi anaki wo ya he he chi na lon tua khonung thu hi ta jong le ke ma na he danin boy sunga pat May 3 May 2023 apana thina mana ni ho zo si nampi level a ki ho thana anom ham khanin ka he in hin la ka swer pon na esante news discussion as hidan le subject to correction ti dan de din tin iti athi ho zo se martyr pa ga voiding ham lam kalang hi le hangim ne lang hi le tin kana gelin hita exception ni bol wal hin exception ni tam ni chola ke dinga kacha pa khat bo hin kanu le ka pa hin ke dinga adu da hin min ti so ke dinga tun ate kan dingin mi mun khana thia athina muna ki vuidena hinda inlanga asung ki do ve ti zom chula martyrs pa ga ki vui han lang na aje chu aung ki vui martyrs pa ga hung ki vui ta hi le a ki vui na muna chu song hi hung ki do te ding ala Thado Baptist Association lam kai ho hi ve du da hi ti vai zong le ama ho memorial a church muna compound songa mol sung hi koi lo bol mo hi poi ti dana hi chi engala hi na vet kha lo ham a thilong hi vui khel aje chu ni khan ni tiang le na ki ni khan ni tiang le revive khan ngum te ding hin na khang hung chen tin martyrs pa ga thi ho amin lis ho akivui ho pp ho in hel sawen zani dunga ka YouTube episode khana kana satan battle of Kohima ichi Assam regiment te Baluram story chung sanga jong tua na Kohima khopia war cemetery akizi huna when you go home tell them of us and say for your tomorrow we give our today kiti to banga hi cho to banga hung ki sei teng le pastor ho hi zaw hat zaw ipiti zaw thei dam amardes park sa ki vui ta lo chu ti ke ma okay lunggel dan hin chi pya nang ma ngai dan do the ta he a hin tua committee on tribal unity in Martyrs Cemetery hi kain simu hi 15 December 2023 akimang pan ai bowin na ala hichima sanga chu pitam ta na thi cho galje a hi ichi Martyrs Cemetery Martyrs Park atum mo nga anaki nei lo lai je a chu ama inmuna khumuna hi the dan dana anaki buich hi chozo si jong hi galzona gulzona pathinin
in pi ni kho te ma le hin amo ho zo si dong hi ata saw wang che hi ngi matter cemetery a ki wi ta lo piu che ai wanga ichi nam gal nam movement ichi piu sunga mu lem a hi je wa hi amo ho min jong hi ten le pa asan su ngo yong hi ichi matters pa nga hi kisim pi ding mizo sen ahong zo sen tu chunga nam movement nam gala hin ho mon lim ho zo se isi martyrs lisa so abon wa zaw so ke diu e pa sun hai khat sa se mai khat sa lo ding isi to kelona so tu chunga pastor the brand thum ho jong hi ata saw chu martyr cemetery ki wi te hi jong leo martyr khat hi na chu martyr cemetery mu na wang chu aminu kita pi ding hi ti chu la se he ana ho lang hi thangim ne lang ho hi na mm press release sut jong na the movien a se jong na the movien aji chu tonan se December 2023 martyrs pa hung ki bol pa ne ti chu yes very obvious aji chu hichi masanga hi hichi martyrs pa concept hungum na hi hichi value of death imphal khopia isopiu yes tam ta ki yes te thilong ahung thuna chu hung ki pan pan hin na hichi correct masa ho khoi le alo thelo ale hichi zawa pa na athi ho jo se cycle lang hoi lang lang hi le lam kalang ma zo lam kalang hi ti mai na ki bolin to hi very exception na mm khara dinga khara dinga khan hichi hite hita kan mo do hin mi pi te ngai dan na pi ngai dan mam chi ti dana he ngai dan ho he constructive tain comments lang a viziu tin na ai le tu hen a main topic a crucial point tu ni in zong ko tu ho le koi ho ki houlimna kan event ti win tu lai tai si hostess na mi som le li Sopite som le li hi u keng ten amma na lai ho hi ipiha amo condition update ipiham sei ha ta hinna tuni yong so gel khom ki no hin ihang sungu wa lamkai kitelo milham kitelo hausa kitelo even deputy nu yamle tenu koi ma boilo umlo he tai nam lamkai tuni yong so discuss ka bol ki no win tu ai last hope ki ne he war church council na ichi ho ngan se na dung zu ya hai manipur baptist convention holam kai ho he so pio naga ho mama he jisanapati csu ho imu pi da chu chiu a hi in iti hung kyo di ham ti he kiniam ta ki nga hi enge amo hin amo ho mi gu mang hi ho engo wa hi amang ta ham amang ta lo ham ti rong hi yon ke lo hi adi chu iho khutna iho custody detain ki bol ho zo se chu khut jong khat we cha ki nu lo wa tam labi setna government ko ma kipilu to kilona so ama hon jong tham khat so kipilu za nu so e la pe o hin to amon an claim pau hi I hon heyong ki hepalo I ho ko na jong lo ateng le ichi ka pa Indian Army ho ko ma yong chu ana kisin ki hon ichi mi gu thu wang ka hepa pu win ki ho ko na zo si dam le na no ko na hanover ka bol hin no ka ta san win ye chun ka ta san bang win ka so piu mi som le li still hostess na lai ho hi no hon dam le na rescue ne bol pi diu he no ho chunga ka ngamu we ti hi mo pu na ichi mi som le li ho kana pi do ni ho wa chu Indian Security Force Army ho samrai foro khu na hi mo pu na kana pi o hi injo anan sei jab world church council na ti hi koi ho loi hi ham koi mi ei mi ho jong zaw ham koi mi hi ham ei mi jong jaw abona hi zat
nam kim Christian kiloi kom na hiya na ichi ka het kil lo hi le tu a Lamkai hi sangma ho hi le kilomi ka vi kat WhatsApp ma ama ho appeal le kha khat in thot naw ka vi na hi le Reverend ipe amin chuka ga hai tan sangma ho silong kho hi le kilomi ai mi te hi ken jong kana sei ji ta na thil hi tu lai ta pastor thum hung ki tha pi hi item khanin ichi hostage situation khan anom khalo hi le inerative hui a hat ding dan na ichan ham khana hai ta diu tin ninga ham ni som ham hapta khan ham ka poi hitin chom khan hi tin sa ta di lawan ichan ham khana inerative ha ding hin la asoi awai na hung ki pe khathimin ti jeng in tin na ai le tua nan sei e hon mi som le li thau le am hon jong som le li number game na hung ki chem ven tin adang mi gup ni tha pi vin tin hung a hin sei ki nu vin e hon a ki he pha poi na ti vin ai chi hi am hon jong e ho khuna a hi lo ti chu e na ho chun nang ho ki ti le Lamkai lang ho chun na e mi Lamkai ho chun ke ho khuna ta poi tia hin na sei hin ai la hi chi som le li ki tha ho chun anak akiman tha a hi lo chu a het ma deu hin na hi cha pana jong khu ipi ham khat engal hungum kinin ei mi Lamkai te si so Lamkai ho na pan naw na din munu na pan mun che du chu hi le mi gup na se ho kyo custody om poi kyon ka he pha po ve ti ta cho na le in to ki ho mi som le li ho chu in humanitarian ground in hin ha do win ti he hin school chapang young pillars school chapang zong azaw ti dan hi le kilomin he cho chu to e mi ten kyo khun poi kyon kaman kha po ve ki hon ka he pha po ve ti chu som le li ki la ho chun akiman khom lo ham eyewitness zong hi thei diu ti san khanin angle khan aumin abanin mi te hi tua tu chung hostes mi ahinga kimana na akitha do ho din mun veleu chun Lamkai te adinga ka hin seinom ama ho mi som li tha do win akil ha do te a family ten an receive na mun chen hin phatta in video coverage a boluvin azinu ahung thonin azipa to ki koin aka movin adu dain news media interview pevin ale imite muding khat chaum lo chu ipina bol naw ham kati na min hit chana narrative play ta vai ho hit hi be chao akil ha do hoi koi ham hoi lai kil ha do ham hoi lai thung ham ki hello he cho hi nagial kha lo ham Lamkai lang hon ka gelu ai le chua hostage ho release ki bol ho hi tapo kyu se cho na ai le tua hi confront ki bol to pha nu wa hi chele wa le hi thei lo hi ta cho chele wa le hi thei ta lo je a hi ama ho police in ai lo le security force in family ko ma ahung tha uyong hi nasata anaki welcome thei ta lo Lamkai hi na cho ai chu chele wa ne lampi thei ta lo ichoji a jong hi ichi ipaha media expose ka bol ding ho hi diki bol man lo hi family ho chula mi acha ka naw aji acha aga ki mu to chu athi khat huing dana ki geluwa mi kakwa ki koi so lam nam to gel pha ki lo de weta i so langa wang he nge na sei cho di mi te sangin wang ichi media lang panga wang hin nasata in ila samuweti chu admit ka bole kin jo mi tam ten min Facebook WhatsApp dung Twitter dung hoi la dung YouTube news channel chan gya piu hin ai le thal to lim kila hi guys adu da ti ho bo boi bolam hi cho la hon jong ahung lai ta ba chu khale ni ben an la the hin na khale ni ben an la wa aki koi lai ta aka khom lai to na ti banga chu athi sa hung ki le to banga ge lai to mi zo si in ko te hi lo ding hin na kho mi pi khale ni be anom di ben mobile new cha hi jong le me thal to pi to ki post le sang mai cho khu law hen lang cho hi le ichan ham khana narrative e ho jong build up na dinga phachom lo dam na masala zau the lo dam ti hi a hello hon a hen na ding le a he sa hon
izui thei diu ham ban le tia dinga ka hin se hin na to hi pi kinep naum na layam hostess imi sa ho hi nangma het chanin na damle bina na lai hi divam ai lowa le ipiam khat a lova ta a thagau to ki chiam ai bolo hi dem ti hi pha na ngai dan ke ho het chanawa hin ama ho church leader ho ti tau te na a civil society organization lamkai ho sei chung chu na ho lamkai hon lam amo hi dam le bina om na ati je wa hi ki hon wang hin ruchana wang hin dam le bina om na wi ti wang ka ta sanu we ichi u keng te hi church leader pastor ti ho jong ta san de ham na lung do no min na cha sa hung ki hal ti la jong a khut tuma tangkhul bible song tum toy pa chu pastor he ti vin na abanin litan sare khonga boina hung ki pat na pa jong hi ti na sei ki do vin tu ma sangin jong a pastor khadu vin howin sunga epipham hitai ta howin sunga kilom lo ten pathin thu to ki kal ta in thu ase na hung viral in na tu nin jong nu pi khat thal to ku ki te du da tin hi tiền hong viral ki nu vin chi ei mi te chu thu zo min ki koi ta dil am ho dong hi pathian thu hi pu reverend prim vai phe na seitan ipi hoila a bible sang chu khai miltan ama ho na tha do lo wa hi le nagamu ki kelien thilo di ti khana sei khat na kamel chi chet ta pon numbers bunga o ma hin na numbers a he chi hi amon ei mi te chunga hin man chaw he ti kharin au min he chi a charge leader ho jong gin cha thei ta pon pathian thu sei jong le hen ke wang chu tang khul te hi na na hi le chun zero pathian thu jong a je chu chi ka se na hi na hulun aya ma jong hin atam zo gam pam langa sol ho hi hen divin bible student tamta hingnoi mina ki sol do tamta ni hin na ai le tu hin mi pi ti ading in am ho church leader pathian mina pathian na tong ho apana ki jadanin i macha tinai poverty hi nangma het dan na nangma het dan hi in kema se hellowa lamkai zo se ta san le na zao na ama ho kama pa na epiti sedam sante to hin ki boy tilwa khatpa ki naga samama this is from the naga mouth ati to nga kho naga mouth a chu na zao jong hin tin na ale tu hin adang khat hin dong ta din lamkai hani na dolen i boina hi ukhru langa pa na hung ki pan hin na ukhru langa pa na hung ki panai ta hin vel kim ko ni ta hin vel hin isi tang khulte hin ei mi te hi ipui pa teu khan se na ho na khang lui lai zo hin an hitan cha sat pa an ha la ya a cha lon hoi pi ho ma hon hiti hin alung thima akichin tu bu vin na cha sa jong hi chan ham khana bol cha ding lungel an nei jing vin hi to bang lungel nei ho hin tang khulte hin na nang mu danin ukhru la pan ei mi te hi a hin su thieng zo di vem tu chan ge ya ipan naw wang hi aga ki le bailam thena tribe khat bailam thena ethnic cleansing ti tawte thi thing jing wang su ei bol di wang su ei zo di wang su e wang kata san pon ai chu e hon no nasata a bidai yo gi seida masang 1992 93 kuki naga ga la su hon ek nei lo chu thi nang jang wo pumpi sang pe na hi cha bon chu i do zo wa na tu ai am ho ne ki bang hi su man power ang ki bang su plus hi chi khang la ya security forces Indian security forces ho muntin gamtina umzo lo lai ayat la tua hi any problem so na mun ha so within our Indian security forces leng lu chet the na mun ngen ai ke wang chun iti thi thing jing di wang chu pasal pi ki thi thing jing di wang chu
kata san poi yon wa ki pangzo nan de ti kata san ni ai thâu in na in la mi pi te dinga chi thena ding kha chui le ai mi te thu gu ki nei the si po nai pi ti ham kho sung veng sung ki thu za to na dinga zanila adunga pi pem kha hungum le Facebook a ki mu pai Twitter a ki mu pai na ti chu ha sa thâu in na chi iki hil pil thei lo ham ti kha zong min abanin adin tu hi situation hoi ta lo to i he diwa ka dei khat mi pi te he dinga ka dei khat thil pha che sa thil hlung sa ho apana ipizil do a ipiti kichi thei ding ham na piti chi thei ching thei ta in khoman ne ham ti hi ei ni ki hona cha khana hin sei leng ei ni ki hona cha khana ka ti chu thugu ei pon open a je chu thugu hei ti lang hung viral de se di hin on record ham off record ham bona no off record bona on record here okay uncut uncensored in seutin katina so 1992 93 boy na tang khulte milong ho to in ki boy la in ki boy live in instance izan ham khana nom tan tang chi IMT hi Indian Army to bangna hong ki vonovin ki ho kholang side things san ho azong army te bangna hong ki vonovin hong lu novin pasal ho ko dovin chom khazovin a khomi te duty puhon zong army te he chakpi karong la pan hong ki pan army te he ti a he ti agel zi ovin na pasal ho zong hong ovin he le chom khazovin he lo kain he chi NSN ho ahung hitavin pasal hoi alola ban tanovet akiti na mundang izanam khan jong kan za khain hiti to bang chenin tu chung in jong boina hung ki patilin aram bai ten police commando form lom lomena ki khuyuvin mun chom choma police commando minin operation boluvin ei mi te hi ipiti dola ka seide thal muwa pon san ki la do nom lo ipi man dio ham ichi na a code word in la jiang wen lang na ichi instance ka hin se te nya parin ipiti interpret na bolo ham ti he angai la hon an gel ji wen lang thing noi ki ti he na ke jong Kashmir hile Manipur hile hoi hile operation kana bol jing in mi namdang thing noi ho hin gamdang thing noi ho hin gala do tiang le uniform poi mo lo hin na uniform hi conventional army country khat army khara dinga uniform mulwa operation ki bol thelo against Geneva convention a hi na thingnoi gorela kiti hi gorela thingnoi galgu bol ho hi ipiruli na ho pham ruli na hob lo ja nom ba chat lova nom no gal sa no chala na so pi mizo te gal sa dan jong veleu han operation Jericho kiti kha jong thupi ta no min hi jong hi episode kana cover ka bol chai tan ni khani le kan tha ding hin abanin mun chom choma jong aumin na mi ten de dana kivonin kol gam lang ai so piteo bang iso piteo le iso pilo teo jong velewan a de dana kivonuwa a kivon now noi lang abang hoi lai thing noi hi jong le chapal ho ki bu hin na abang in half pen ho a chiang vin ei mi te hi full uniform a kivon te ni thal muwa pon san khat te di ti chu mi tha jong le ke tha he vevo ka thala pon san au me ti ho he nui za nan an la hi beovin ti he ka hin sei no min ti na lon ai le chi na ho lang ho he na thangim ne lang ho he boin aum se le thangim nei chu kahi na la yo na thangim ne hi na he hiding don in lautin thangim ne hi abang khanin offense na offense la la jong no min lo chom kha chu hang nun nem ti am khel ja chu na thangim ne hi kahi ki nu tang thang nun ne mi ti chu nu mei te idong ma te nu tiang le nang bo bon he ta ki zol ji khona nen ho pi nom na di wa thang nun nem ki ti nun nem nai sai lo hen na confused out tin zole hung ki nung le tan na ji nei na kon ti to bang tai ma hung ki zol ma sa kho hitia chu langgim nei chu hitia ki le ma iti ham ki kum kal le na a ji chu ki noi sen na la di helowin mi galte koi te jong nom ta khoi thelo hiti ja khu langgim nei ti langin lau tin na adang khanin
azo kan do chu student ho na boy na khat hongum sele student te ki boy pai pai litan sare khong la hung boy le khulanga navadia kai ho ale to je senapati area thangin area hung boy le maram langa kai ho adu da student te boy pi ma sa pen pen hi jing win piti dinga pitinga echi ukeng te ko ma school le college na ga kai jing ke ham igama lo ham kasay ko muta cho isi gal ki pana ani ki say sa parents ho ko ma isi student body ho adia keso dang tribe student body ho amo yong hin nasata amo mo pu na ki koya parents ho akho mu aseyu ai po igam sunguwa isi tabang banga school pha aume higher secondary pha aume college pha aume ipinga mi gam danga chu ga sim kho ham boy nahi iti phana ngulun ki sei thei poi ti hi avel vela ki sei chu ai wanga I ho te hi izat ni ta san sanga chu zat dang ko ma chu e ki ti che yong le zat dang in e ati chu tui chu thawa ki kang da na gi alu chu iji a hi isi Don Bosco marama class 12 sai khat to kangpo pi a higher secondary a class 12 sai khat chu thaka khat de so knowledge chu aki khit nom lo chu ala milong ho ko ma chu where are you going to milong ho ko ma ahung teng le achum hi da ham na english ki man thaka khat chu la a knowledge song ajilu thaka khat de chu atel expenditure jong a tuition fee admission fee board apon na ila ho ko ma sanga double a tam na lai chu ema ho ko ma cha akai teng le tuition fee school fee atame phun me ta o mi ka ma ga kai teng le atame ti kha lo piula I ho te hi yo nam hi mikichi sa nam miki standard sa nam I ma cha hi lo te ichi I kha do wa ikisim phat to ka sawin inamoi khang to hi beta abang khat jong aki ko le hung do nom nai lo ti to bang khat jong na lai ti kan hazai na umna lai chu tu chunga abula hum ki boi panwa chu aloi gol hung do ta ke wang khong do nom hi lai ti umna lai chu awang hi cho yong chu la sawara penga kama yung pui do ati tho chu koi hoi lang zola ki sai tam mitam mo mitam nu na so ki sultan nangai na thim thu le lin lai leng kit pong ti to bang khana khoi na al khat hi ke tu man sen jo kan sei tan lam ka hi idei ki ma hin na school college CBSE manipur board idei residential dei MIL zong dei la thei lam ka khopi langa hin na hung kinung hei je moven lang imi sa zong hi boina di ma chaum lo coaching center zong lamka hi epicenter of education zong hi ta na coaching center min thangta taw min tu chung SSC ham khana lo thing la khu veleu chun na how kip te min hung ki gol su ding deng ho khu thing noi party li be phadiu cho tu chung dia tuna sei kha hito banga lol hin na kine hita na lamka hi civil service hile military hile PP any service azong lamka hi coaching la jong standard sangma matan o keng te langa na chi sangwin hilanga hung kinung le leu chun adin student organization ho jong a ha nin free coaching adu da jong aki saijing in na abanin mi pi phat chom ngai mi alien alal a ho adu da tam jen jong ki thopina tam tam tin om theile le na ai le ki houlimna hung so thim tan ulun a chaina ding in tu lai ta hi akala la le imod ni wangi ilung thim khadia nui pon na itam hana galhinga kiman aum na lai zin na he ti to ki thai ki sain I chaina ding in na ki holim I chaina ding in mi pi te ko ma vai thla nom ko tu lam kai khat hi na dola vai thla nom pi na nem tu chung thil su chung sa ngai amina isu piu mi som le li ho tang den na lai
ichi din mun chung sa nga hi mi pi te ka vai hla nom na chu Lamkai chingin rang dam lebe na tu chan ge hin aum na we ti ka ta san bang we hin a family e hin nam mi pi hi bin ta san na ling se nei pubin in su mi te ding le ten le akiman ho naw te su pi ho dingin nasata in hubung tin hen lang mi mal hen lang ko hi jong le hen pat ta na ga te mi long ho sena pati mi long ho ju en sian lang npu la koi ani extra athing noi ho hi jong le alung hin hei thei ding su pathen bo ai ta i ho mi em hi na awang hi i bol thei ta lo hi be hi lai tai i bol thei pe nu su i khunwa mi ina koi ho i pe do i bol thei pe nu hin hisibana i bol be diu su ta lo hin ya su pathenin kidang ta lampi chum khat ahin guna hichi problem pa hi thang ku la yo na pa aki solve lo wa hi le yo mi na wang satan izin taw na tha angai jin taw ne na sata pan law hitin ni pi jong kiniam lel po tin hichimana hin kina ki baw nan wang nei po hitin izam tia idei lo lam ta wa thil ahung so kha ka jong le nampi kilung khat na zo mangu hitin kina nan wang mang po ti hi dunia chai na ke ya hi chi tapik papisaya mi pi te tim na taw na kan nei he ki pau me to ana sei na ba na social media mandan the mutin nampi ki palhu na thei ding ho zong halkhat vedo mutin thil hi mo post ding hi pon na mi lungen the na ding mi lungim na ding ho post ding hi pon abanin lamkai te thu pe lo zong na to hi bol daw tin na abanin atsai na dingin pathenin amale ma ki pan pi te pan pi ki ta na pathianin God help those who help themselves chunga pana pathian hung kuma ku ki te gal do pi tang e ti ding hi pon ipi pham thil khat hungum jong le e ma ki hiding hin pathian ko ma tawa pathian tha han na mung puma e ma ki hiding hi ti hi achai nai sei the hin tin ki pau me lon tu ni na phat manu tan nan pin pha so te hung ki hoin na ki pau ma jeng e enge kaung ka ki pa lam se lo pumun mun tinaum hi chi COTU secretary pu Lamminlun Singsit to ka ki houlimna na ngai lo zo si na bonun si bai le mangpha